Так, доллар 98.20 alınışı, satılışı 98.50. Euro 108.1 alınışı, 110'dan satılışı. Rubl 830'dan alınıp 850'den satılıp atat. Tenge 18.7'den satılışı 19.92 tiyindan satılıp atat. Assalamu alaikum bizden kanalın görücüleri. Bugün günge 8 Mart 2022 yıl Bishkek şehri Moskovskiy Sovetskiy обменкалар. Bugün banklar iştebeyt, mayram. Apalarыбызды, эжелерибизди, карындаштарыбызды биздин каналдын атынан куттуктайт. Анда эмесе сиздерге обменкаларды жакшылап аракет кылып тартып көргүзөбүз. Сиздерден лайк, подписка, комментарий. Окей, достор. Бул жакта 700'тен алып атат рубльди, 860'тан сатып атат. Ар кандай курс. Бул обменканы да көрүп койгойлу. Московский Советский. Ар жак бетте да бар, достор. Биз бул жагын тарта берели. 98'den alınat. 106'dan euro, 110'dan satılap. 700'den rubl, 860'dan satılat rubl. Şunday bolgan обменкалар. Так, бул жерди көрөбүз, достор. Saat 6:30 болду кечки. Мынакей. Кечки 6:30. Like basabыз. Başka dostlar da görsün. Так, бул жак мындай. Бул Московский. Көчөдө турабыз, Московский. Барлык жерлер бирдей эле экен мындай. 8 март. Погода. Жаан жая албай турат, достор. Бул жерде гүл сатып атат демек. Бүгүн маанай жакшы, айыл затын. Гүл сатып атышат.